Kasing Samlash Nong Mau Kerwat, Co-Office Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills District, bat Co-Officer Club ban penclur bat kentiu ya keput ketem, bat ban lait ne kijing di penbuat kum kakiat, bat kidrop kilarai penlong ya kijing yakop ha keput ketem, kerwai kesiau, balajer kerteng beat contest rock without drugs. Kaban salong haka arpulai terik uluber arajar arpusau Hamadan Nativity High Secondary School Mau Kerwat neduk kepor arbaji janmit. Kani ke beat contest rock without drugs kan pencluri kisamla kani kethan ban sei madan mat ban pen i pai pa ela kisap kipong. Kinong tem bapau nam kesor shilong kin shiminta ban lekmen lang bat kisamla kani kethan. Kaseng Samlash Nong Mau Kerwat lingbau Presiden uba Kitbor Sing Lingdo bat uba Downing Marwen Secretary kikerpat ikiken hun ban ni kisamla na po ka Southwest Khasi Hills District ban mi syakmat ban wan shiminta hakini kejing yakop hakini kesngi. Lepin up ya ke buskit saupau hajar tingka ya ke kenhun lado arpusan hajar kabawan haga kerdan baar bat katsan hajar ya kabawan balai rengkat kiwe-kiwe kejing ais ngobha. Nai baka jing tumu jong kene ka kontes kalong ban kentiu ya kisama don sap jong ka district ke jongi but ya kene kebit kontes la mudon penong kerpang tang na kabenta kinong song jong ka Southwest Khasi Hills district ke jongi la ne ki belakha badai na tingkat district ke jongi tinggi na kerpat itu barok kisamla ki badon sap bikin mi syakmat bakin wan ban penpawe kata sap kapong kabaka kidon kenapa kan kejing temu jongi kum kaseng kan long ke bajok but ni cukup penting bro api ki padba ba hakani kesni kasadon ru ka konsert hadin ju kontes ja kaban satem na kawai kaban ka pau nambah ka ba napo silong but in sapen kudru daga DJ kum kadak kajing lek kemen yangi ikun samla jong kadong kathan ju district ke jongi but na ka betah jing sebentar but kui jing tip ba kamnya ngi kerpat api mapin sobha mapin sa wan bane kundu yang iki dekat kinoket kam jong kaseng sama sinong Mau Kerwat kum sebentar ban kentiu ya ka sap kapong jong ki samla jong district Southwest Khasi Hills ka jongi ki beton sap ha ka put ka dem ani ki beton ki kun hun dem ki bans na kalian jong kaseng sama sinong Mau Kerwat harengkat ka jing trilang bat ko officers club bok kajing alam jong i Deputy Commissioner isa tilengwa sisma sinang Mau Kerwat kan penolong ya ka bid contest kajing yakop tem jong ki bans lagi kin hun tem hakar fly tering jong mentau benai match hapo Nativity Stadium kapan sedang menduk kepor arbaji janmet te kajing temu ke bakrau jong kaneka jing penolong jongi ya kaneka bid contest kumbangila penpau mene nalor kejing kentiu ya kesap kapong jengki samlai baton sam kaput katem kalong ru bahika ya kisamla bakin kiar na kejing beton kam ya kejing pembuat kamtama yu drops kumba katim jong neka bid contest kejongi ke ong rocks without drugs di kumtang ikirpat ya ki kun huntem ki beton pok district kejongi bakin ban yashim benta hakanika bid contest berkandon ru ke awareness syabaro ki pajba hak tiga singi kamtam ki samla bangin kiam berngelek persya ya jing di penbuat badai drugs ka price nak benta kena yashim benta tiga singi ya kapan kepala job ningkong kan long 10 hajar bawan baar kandai arpsan hajar badai bawan balai kandai khatsan hajar bat kendon ru ki price ki individual prize nak benta ke best vocalist, best guitarist, best bassist, but best drummer. Bangin ai ya ki samla ki bakham tibitam hakim ni ki benta. Tena kalian sing samla sinong Mau Kerwat ka khot ka wer ya phi baro kum juru ki patma banwan ban ai jingkershan khamtame ya ki samla don sap nai mensim ki bagi nang la ban kiu syapran ban kum juru ban ngindon ka wei kesur hati kesengi man penpau bang bagi terang ban penduk pendam dan penelek persya ya uni ujung di penbuat buat uni drugs belastang banjele pok distrik kajongi kumba ka tim ni di kontes kalong rocks without drugs kubla shibut